شهداء صالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح صاحب هذا المقام ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babul halafi utawi kiku bab nerangaken sumpah goro. An Abi Hurairah radhiyallahu an saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking sahabat Abi Hurairah amin. Qala dawu sapa sahabat Abi Hurairah sami'tu tau krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidau sapa Kanjeng Nabi al halafu utawi sumpah goro badase al halifu badase al halafu al halifu al halafu utawi sumpah goro iku munafiqatun mayoaken iku munafiqatun bener nih kaulen iku munafiqatun mayoaken menarik bisa cepet pajuh mayoaken lisilati maring bondo dagangan tapi resikune mumhiqatun kang ngelebur menghancurkan ai madhabatun tegese kang ngilangno ngilangi mumhiqatun maknane kang ngelebur utawi napa maknane ngilangno madhabatun apa mudhibatun lil barakati maring barokah mudhibatun kang ngilangi lil barakah maring barokah mumhiqatun ai mudhibatun. Al-halafu tawi sumpah goro iku munafiqatun benih tak oleh sumpah king napanya mana dalam keadaan-keadaan tertentu untuk diperbolehkan untuk asumpah nika benih untuk dalam rangka mepaju kengena. Al-halafu tawi sumpah goro iku munafiqatun mayoaken mepaju munafiqatun kang mayoaken lisilati maring bondo dagangan mumhiqatun kang ngelebur menghancurkan ngejur lil barokati maring barokah yo ndak ngelebur tok nggih ndak barokah tok sing entek wong sing goro sumpah ing dalem jual beli niku iso ngentekno nanggane ganjarane si alakoh jangjang orang alakoh nyari rezeki si halal niki raja genjerna ingki karena pun la apa sompa melolo sompana guru niki juga matada deka genjeran amal ala alakoh
Benih karo barokan nasi ancor saya tada. Genjerna alakon ini ketada kia, ancor kia, mun asompa. Ini ke hadis narang nopo, narang no larangan sumpah goro, sumpah palsu ing dalam dagangan tujuane cek ndang payu. Tapi resiko ni mumhikotun lil barokah, iso ngelebur, iso ngejur nang kene barokah. Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an nerangaki tentang orang-orang bahaya-bahaya sumpah nikah. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji-janjinya dengan Allah dan bersumpah, sumpah-sumpah mereka dengan hanya yang ditukar dengan hanya harga yang sedikit. Para bikdunya sesekone pada 20.000 50.000 benden asom sumpah. Apa dapun Gusti Allah? Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Maka orang ngak nikah tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Yani tandi pahala, tandi ganjaran kuku ning akhirat orang ngak nikah. Orang ngalakon kan oleh ganjaran sangkun. Raju ganjarna. Alako si halal nikah. Setengkaan nyari rezeki si halal niku ganjarna ning raja. Karena perintah tining Allah Subhanahu wa taala. Mulanya perintah berarti kan ibadah. Talabul halali faridatun ba'da kulli faridah. Hanya rezeki si halal ni wajib hukum. Nah, setocukna sopaja aban kelak ngeraksah aba. Sopaja aba ni ke raksah. Cek sampai ngalak dinoreng, cek sampai ngentit dinoreng, cek sampai langka ada dinoreng. Alako. Lamun tujuan ngak ni kau le ganjaran, setuju le ganjaran. Selama orang ni kata sumpah palsu. Kemula sumpah palsu. La khalaqa lahum fil akhirah, tandi bagian tandi ganjaran pakai ning alam akhirat. Wala yukallimuhumullah. Lebih parah boleh Allah Subhanahu wa taala tak bekal abu debu do orang beneka. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, taumes pangeran. Tak genda ibi Gusti Allah. Wala yanzuru ilaihim. Allah taala tak debu do orang beneka. Dan Allah taala tidak akan melihat kepada mereka dengan pandangan kasih sayang pagi dengan kiamat. Wala yuzakkihim, oleh berapa jitusan la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Wa kuning hari kiamat mereka ni kejugan tak sociaki bi Gusti Allah, tak sociaki, tak bersih tining Gusti Allah. Ancamna walahum adzabun alim. Dan orang beneka pasti bakal ulia seksaan saya sangat pedih dari ngarasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hindarin sumpah nikah. Sumpah palsu. Ya. Hindarin nikah. Serasi kalaban debun Gusti Allah. Bahasana seranya mana? Bahasana Ki Ali Masyhuri Tulangan. Selaras dengan firman Allah. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim
walahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah kelak di akhirat tidak akan memandangnya dan tidak pula akan membersihkannya. Walahum adzabun alim, baginya akan mendapatkan siksaan yang pedih. Di antaranya mereka wal munfik sil'atahu bil halafil kadzib. Di antaranya saya orang kika dinto adegeng wal munfiku atau wal munafiku sil'atahu bil halafil kadzib, orang yang melariskan barang-barang dagangannya, laris dagangna keng sayang kalaban cara bil halafi kalaban asompa, bil halifi kalaban asompa al kadzibi secara pak sekuru. Aduh berat nih kah, badan tak seberapa, ya, badannya tak seberapa. Barokah tak ada, ia laris geng binyao tangaruah, tak barokah. Ibu dia cara galacer, keluarga tak salate. Kini ke pun lagi betul tak barokah nih, belanja tak rangkorang, pesel tak pernah telat. Tapi yang kisubung barokah ini kan, muatu karato anak beng tambeng, empon lah pokon ruwet terus odini, tak barokah. Mangkan cak sumpah, hindarin lah sumpah dalam tegangan mon untuk mepaju ini kan, ya paju, aku jangan lah sumpah. Sumpah ni kan oleh ketika urusan sepenting. Al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu liman angkara. Nika situng kaidah nika. Orang sing ngaku bareng wajib mendatang saksi, orang sing ingkar wajib asompa. Al-bayyinatu lil mudda'i. Saksi ben bukti aneka harus ditunjukkan oleh sing ngaku. Ngaku tanah, ngaku bareng, ngaku bungkoh, ngaku sabeng, ngaku tegal. Harus menunjukkan al-bayyinah. Al-bayyinatu lil mudda'i wal yamin, wadapun sumpah liman angkara, bagi orang yang seingkar. Kudu asompa orang yang seingkar. Mungkin kira repot orang yang ngaku beda saksi, beda bukti, beda sorat, beda apa, ya palsu gi, ya masyarakat sorat. Saya kena cokok-cokok api. Tanda tangan je kena palsu. Sumpah apa boleh lah pada bengal sumpah, namun lambat sumpah ni kata aku. Setiap orang billahi wallahi tallahi mallahi kau tak tahu. Apa jandeng video saya sumpah si keliru. Bene billahi apalah. Dillah apa rek? Billadin kau tak tahu, billadin kau apa? Tak tahu aja. Billadi ganteng kau, billadi. Mirip banget dia rek. Billadi ya. Billadi. Kalau tak ada saya kasih sumpah, mon porkelap je boleh ada apa. Makan bila ni ponduk. Sumpah ni larang pak. Podokaton ni ka sampai semangkin. Peraturan ni ka tahu oleh sumpah ni ka. Paling pol yakin, moso tak yakin kau tak tahu. Yakin ngeding billahi langsung kita tegur bilang bisa kancan. Lombok zaman tahun 2 sebelum tahun 2000. Sobung cakanca santre asompa ni kan. Kipon yakin ni kan paling teki pun. Pas sampai keluar semara billahi kau tak tahu. Iki kiri, casompaan. Iki ding pengurus diki takzir ban iki kirin ban. Larang baca dah sompah ni kan. Setiap le ngaranin dia sompah. Akan to ban. Jo billahi aja ban ni. Mosok ngaranin billahi aja ban ni. Billahi kau tak akan to. Billahi aja ban ni. Pada titik pada billahin.
Jadi keadaan tertentu oleh asompa wal yamir liman angkar. Orang asompa ini kan resi ingkar ketika ada perdebatan tak apa asompa tapi meneng asompa neng asompa. Ini kekuaku tak boleh bagian yang akhirat. Tak ada buin tineng Gusti Allah. Tak tengale tineng Gusti Allah ben bekal ben tak bersih ben bekal oleh seksaan saya sangat agung, saya sangat raja. Nah, tak ada barokah. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada riwayat dari sahabat Abi Qatadah Al-Ansari. Apa debun Kanjeng Nabi? Iyyakum wa kathratil halaf. Iyyakum wa kathratil halif kening wa kathratal halaf kening. Iyyakum wa kathratal halifi. Takutlah kalian wa kathratal halifi banyak-banyak sumpah. Petakok ben takok, petakok banyak sumpah aja petakok. Edim mafil bai'i dalam jual beli. Pecek takon sar, pecek jerina. Asompa dalam jual beli ini pecek jerina pecek takon sampean. Fa innahu yunaffiqu thumma yamhaqu. Karena saung kuna reng asompa peneka bener melaris keng yumahiku thumma yamhaqu keng cuma elang keberkahan nikah. Elang genjerna ya oleh elang napa elang barokan jak sompa aja mon bareng se reme ni jak sompa mon bareng se penting tak apa sompa bareng penting yaranin bumi nyandring bine billahin je mosom ya bumi nyandring bine ria semua bumi nyan semua billahi sumpah tak apa-apa betul pengatokar sumpah masih enggak lagi na Quran semasjid gelem kok bengal mare taib hadis nikah nerangaki larangan nyak benyak asompa palsu dalam transaksi atau jual beli larang. Masalah asompa nak tak merugikan ke orang engki dharma bareng ada rem aku teretan billahi mapan bareng ya teropa juga tabar badan abar ki buru kerja reng tabar acol-colan billahi bocah paket toy pada ada reng nabar je ki buru muka lebih nyareng nabar je ya iki pacet dalam ilmu jual beli bener kayak dalam cara-cara ngak nikah ni kamu secara marketing ya bahasan rek mangken marketing untuk meyakinkan konsumen untuk meyakinkan calon pembeli tak harus kelebihan sompa dari cara dia dalam terpenter marketing nih ke dari saya kira ebelen beli 2 gratis 1 ya laris saya jual cilok lumrah orang yang beli 5.000 saya berapa aja biasa berapa 500 apa 1.000 cilok 500 2.000 dapat berapa deh ya monggo 2.000 dapat 6 ini laris benar-benar laku lah tak ada tahu saya sumpah Cina masih tak banyak badan kau letak carpat 2.000 dapat 10 pacet lah kanji dok tapi tak ada ya benar mana Jawa tak ada billahi dok nah elang barokana teti mun sampean ajualan nikah dor masih kira menarik rula ada orang ini nyaman marketing Pak cilok mercon kan orang kan penasaran ku mercon ke cilok marah saya tak akan cilok granat kan granat pasti ada keke buah nih nggak di nama L nih kah nama mercon rek
bila geger sematir geger rebuane kene ku tak bade bi dina mail kan jagule sakan las ning madrasah bilang din mail nemu mercon sama raja ki ngoko seserepo widi kelopet bueng letu kada ya bendel je bibir di oneng dina mail iri ya tahu bade ki nang dina ki abin ning arabon ki dak rabi sampai saiki dak tahu rabi oh mare pacel tak pate sehat ki hiyet dia sekolah madrasah buno are ataet to di supaya guru nih bisa ngepel ya Allah ini mau nikah enak yang ada mercon granat dia boleh nikah jangan mau rekmat terus mercon rekmat arabuan bah beda sing ngoko sesrep biti kalau pai ngara cek nikah okos siapa kan letu ni jendaran nikah kita ti terpentar pun cuma cak kebai napa nyama se elara mi setan beda mi setan cek setan nih kakak larang nikah saben pun beda anjuran dari MUI nikah tak boleh menggunakan apa nyamana kata-kata mi iblis mi setan mi se manyaman be mi agliur kan la agliur mi aja kita ada marketing apunan sekira terpenter sekira orang nikah tertarik degeng sambian nikah tertarik orang apa loco orang apa bisa dari maki sekira marketing mungkin bonosom TikTok sekali live berempat hampir live ya jadi banyak orang yang seneng nah ini kelarangan apa asompa dari mau hukum mereka sumpah saya tidak perlu lagi hukum makruh bersumpah tanpa diperlukan maka hukumnya makruh hukum gimana libali la wallahi injabillahi la wallahi tallahi billahi makruh tanpa napanya mana tanpa perlu lagi saya nomor telok nikah ancaman kang ki orang si ada gengak nikah nih wah kini kah kalau lia napa la yuzakku la yukallimuhumullah tak bakal ka omong tining Gusti Allah wala yanzuru ilaihim bentak bekale tengale tining Gusti Allah wala yuzakkihim tak bekale bersih wala hum adzabun alim termoga selamatnya jadi saat geng sampai apa sumpah nah sumpah oleh tapi dalam keadaan-keadaan si tertentu keadaan-keadaan si kepepet si mendesak si pacet kudu sumpah lebih daripada kaca hindari sumpah khusus yang jual beli ini mun sambian cocok ngereng beli menabi tak cocok ya ampun tinggal bener rezeki sambian nikah mun sambian boron kini ka berenga kini ka pon baranga sambian tengalen sambian coba sambian ngeboreng sing oning ke mesin masalan tengale pun panjenengan cocok ngereng mun waduh mula apa sumpah ini kempon orang percaya aja ring lah sumpah kayak cuma tak barokah tak barokah pon termoga tidak masih manfaat babu talabi jalisi salih wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka kirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun Allahumma salli afdala salatin adi makhluqatik sayyidina Muhammadin ma'lumatik wa midad kullama dhakaraka wa dhakara dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، ما للكتر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي، وارزق الكل حلالا دائما، وخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب شفاء، وعلى الأهل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصالح بهداك، واجعلنا ممن يسارع، ولا تولينا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه سيدنا محمد. الحمد لله بالأنفاذ إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا، وأحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبار، خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي أقاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي وعلاوي فخر الوجود شبوكر بن سالم وكي عقل بن سالم قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي، والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، والشيخ علي بن عبد الله بارس قطب شرب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي، ثم إلى روحي قطب البار الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخو طاهر، ثم إلى روحي قطب الواضي الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي، ثم إلى روحي الحبيب علي كويتان وابن محمد بن طران الحداد، والحبيب صاحب الحال الحبيب أبو بكر بن محمد بن محمد السقاف، وأصول مفر محمد بن هاشم السقاف، ثم الحبيب عبد الله الحداد ساقي، والحبيب حسن بهرون الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف، والحبيب هادي بن شيخ بكر بن سلمة وعبد القادر بن الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه، وابي صالح بن سعيد تنقل، وابي هادي بن عبد الله الهدار، وابي صالح الحبيب أحمد بن صالح الهدار سلام بن وأصول مغفور، ثم إلى روحك هجي جاسم نور سالم وزوجته، وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما، ثم إلى روحك هجي عبد الله محسن وزوجته هجي معروف عارفي، ثم إلى روحك هجي عبد الحليم جاسم وأصولهما وفرهما، ثم يصاب بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان، وزوجته الوالد منير علي، وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله، إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يعلي درجاته في الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة، وأن نغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة، يختم لنا بالحسنى في خير وطف وعافنا، الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا ويسهل مطلوبنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ويطيل أعمارنا في طاعة ورضاه، ويمن علينا بكمال محبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والاهتداء والاهتداء به سلفنا الصالحين
أن الله يعطيه كل سائل منا منكم سؤلا ومأمول على ما يرضي الله ورسوله ويرهب لنا كل خير ومعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الجلسة على المسلمين وعلى من أسلفنا الصالح مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.